twongeye kubasuhuza tubifuriza kugubwa neza mwe mukomeje kudukurikira kuri aya makuru mashya akomeje kuvugwa muri aka karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko ibikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mboneraho kugusaba nimba ari ubwa mbere udukurikiranye kugira ngo urebe munsi ya video ukande subscribe, ubundi aya makuru yacu ukomeze kuyakurikirana gatanu kuri gatanu. Ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu byakomeye, isasu ryongeye guca ibintu, iminwa y'imbunda yongeye gusuka amasasu aremereye. Ni mu mirwano karundura yongeye gufata intera ikomeye cyane hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC. Guhera ku munsi w'ejo inkengero z'umujyi wa Sake muri teritwari ya Masisi hakomeje kumvikana kugwa kw'amabombe, aho bivuga ko igisirikare cya Kongo FARDC kirimo gusuka ibisasu biremereye mu rwego rwo kwirukana M23 mu duce igenzura. Ndetse amakuru atangazwa na sosiyete sivile yo muri Sake nuko FARDC yarahiriye kwisubiza ibice byose bigenzurwa n'umutwe wa M23 nk'uko byatangajwe n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye bikorera kuri ubutaka bwa Kongo. Byagaragaje ko iyi shyamba atari ryeru ku mutwe wa M23, isaha ku isaha ishobora kongerwa kwamburwa ibice byose uyu mutwe ugenzura. Ibi bibaye mu gihe yari yashize iminsi umutwe wa M23 urimo urabyina intsinzi ikomeye cyane nyuma y'uko wamuruye FARDC n'abafatanyabikorwa babo mu duce twa Rwindi, Nyanzare, Vicumbi two muri teritwari ya Rucuru. None kugeza ubu M23 cyangwa se izi ntare za Sarambwe ziragenzura 90% bya teritwari ya Rucuru, dore ko izi nyeshyamba za M23 ziri hafi kwerekeza muri teritwari ya Rebero ndetse na Warikare. Amakuru akomeje kugarukaho n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye n'ingamba zikomeye cyane n'impinduka zidasanzwe mu gisirikare cya Kongo FARDC, aho amakuru yatangajwe n'abaturage biyunze muri operasiyo yiswe Sikora yakorewe mu gace ka Nyabunyoga mu majyaruguru ya Kivu kuri uyu wa kabiri tariki 18 Werurwe 2024. Umuvugizi w'igisirikare mu ntara ya Kivu ya ruguru Kapiteni Anthony Mondoroshi avuga ko hari ingabo nyinshi zigiye kuva i Kinshasa mu gutanga umusanzu no gutera ingabo mu bitugu izindi ngabo zisanzwe ziri ku rugamba mu rwego rwo kwirukana M23 mu gace ka Rwindi gaherereye muri teritwari ya Rucuru. Uyu musirikare yasobanuye ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zongerewe imbaraga z'ikirenga biturutse ku bayobozi bagiye kuva i Kinshasa. Ingabo by'umwihariko zisanzwe zirwana ubwo aho rukomeye cyane zigiye koherezwa muri ibi bice gufasha abasirikare bari ku rugamba kwisubiza agace ka Rwindi kamaze iminsi kigaruwe n'umutwe wa M23. Uyu muvugizi yagize ati, nyuma yo gutakaza agace ka Rwindi ingabo zacu zirimo kwisuganya vuba bishoboka kugira ngo zigarure agace ka Rwindi n'ibindi bice bigakikije. Uyu munsi twageze ahari ibirindiro byacu dusanga imyitozo irakomeye umunsi ku munsi, ziri mu myitozo ihanitse kandi nuko abayobozi b'ingabo zacu baturi inyuma, by'umwihariko bagiye kutwohereza abandi bakomando karabutaka bagiye kuza muri ibi bice kudufasha mu kwirukana uyu mutwe wa M23. Byitezwe ko hagiye kumanuka imodoka zisaga 20 zirimo abasirikare bagera kuri 800. Bivugwa ko bagiye kuza baje gutanga umusada mu kwirukana umutwe wa M23, dore ko kuva mu ntangiriro za Werurwe 2023 yagiye ifata uduce twinshi two muri teritwari ya Rucuru turimo agace k'abaturage batunzwe ahanini n'uburobyi, agace ka Vicumbi kari mu nkengero z'ikiyaga cya Edward hamwe
hamwe n'agace ka Rwindi. Hari abakurikirana hafi iby'iyi ntambara bavuga ko M23 ubu ngubu igenzura 90% bya teritwari ya Rucuru, ndetse ko yaba isatira teritwari ya Rebero mu majyaruguru na teritwari ya Warikare mu burengerazuba. Iyi ntambara ya M23 ndetse na FARDC yongeye kotswamo umuriro n'ibihugu bikomeye cyane nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaragaje ko iyi ntambara irimo irumvikana ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari intambara ikomeye cyane, ndetse ari intambara ikomeje kugwamo abatari bakeya, dore ko iyi ntambara nyuma y'uko bivuzwe ko FARDC irimo irategura umugambi wo kwisubiza ibice byose yambuwe n'umutwe wa M23. Hari amakuru yatangiye kujya ahagaragara y'abakomando karabutaka ba FARDC bagiye kuza muri ibi bice gufasha bagenzi babo mu kwirukana umutwe wa M23. Nubwo bivuzwe gutyo, mu bice bikikije umujyi wa Sake hongeye kuzinduka humvikana imizinga y'imbunda ziremereye nk'uko byatangajwe n'abaturage baganiriye na BBC bari mu gace ka Mubambiro. Bababwiye ko hashize iminsi nta mirwano ihaba, ariko guhera ku wa mbere w'iki cyumweru twatangiye harimo kumvikana guturika kw'intwaro ziremereye, ndetse FARDC yari irimo irasuka ibisasu biremereye ku nyeshyamba z'umutwe wa M23. Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa abicishije ku rukuta rwe rwa X bamaganye ibitero by'ingabo za leta y'i Kinshasa, bavuga ko batazakomeza kubyihanganira, ndetse bagiye kurwana ku ishema ry'intare za Sarambwe, bagiye kurwana barwanira ukwishyira ukizana ko abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bakomeje guhura n'akaga gakomeye cyane kubw'ubuyobozi bubi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Colonel Nanga ukuriye ishyaka rya FCI aherutse gutangaza ko M23 ari umutwe urwanira ukishyira ukizana ko bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bashaka guhindura byinshi muri politike ya bwana Perezida Felix Antoine Tshisekedi ukomeje kwimika iyicarubozo, ukomeje kwimika ironda ruhu by'umwihariko rikorerwa bamwe mu baturage rigasiba abandi. Ibi yabitangaje nyuma y'uko hari amakuru avuga ko M23 yaba igiye guhurirwaho n'ingabo zikomeye cyane zirimo abacancuro, zirimo iza Sadeke, zirimo iyi mitwe ya Wazalendo, FDLR, ingabo z'u Burundi, bose bakomeje guhuriza hamwe imbaraga mu kugira ngo bahangane n'uyu mutwe wa M23 bivugwa ko uterwa inkunga n'igisirikare cy'u Rwanda RDF nk'uko byagiye bitangazwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Christophe Rutundura, Minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru bwana Patrick Muyaya bagiye batangaza ko babizi neza nyuma y'amashusho ndetse n'amafoto na video bigaragaza ingabo z'u Rwanda RDF zinjira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda ruhakana ibi birego rugashinja Kongo gukorana no gucumbikira byimazeyo inyeshyamba z'umutwe wa FDLR zigizwe n'ingabo zahoze ari iza ex-FAR zahoze zirinda Perezida Habyarimana zaje guhungira mu mashyamba ya Kongo, bakaba aribo bitwa FDLR, barimo gukusanyiriza hamwe ukuntu bahungabanya umutekano w'u Rwanda babifashijwemo na Perezida Felix Antoine Tshisekedi.